May pagat panapon po. Louis Basilio na naman. May pasabado kareng tsuke nga luwang lugar. Keng milaba sa eldo at tintana naman mapila na ikit kareng papaskilda. Itang mo munang buri kong ipa balo kayo itang senyor ka nepa mo itang bihira na pero ken Tagalog bihira. Keng Kapampangan para ka na ako ne. Imburin sa biyanita malagad mo. Ang po itang mapakla na nitang metong karatayatang kamachilis ito. Ngayon ita naman sunduki, ita naman metong itang nanitang metong kumbaga ana. Kempong balo ko keng Kapampangan ing kumbaga ing buri sabihin nung katumbalas na keng Kapampangan nung wari. Ngayon dita kaya itang muta ana, itang muta rin niya. Tagalog ya po ito, muri ya keng Kapampangan. Dakal ko ikit aliwa pa itang emo keng Kapampangan kareng miyay luwang aguban mo naman itang magaling yan. Kembalo keng Kapampangan magaling. Biyasa yo o kaya kabyas na o mas biyasa yo. O ining peka taule itang ating kung ikit tungkol ana. Ing tungkol keng Kapampangan kalupanita sabi na ning Waling Rudy makaparikil. Pero itang tungkol gagamitan tungkol keng isip po aliya. Ing buri sabihan tang ukol. In tungkol ang pong ukol mi pareho. Itang ukol itang keng isipan mo. Itang tungkol yapin yung makaparikil. O sige, may pa biyernes po at miya kita naman kayo tutukin pa mag video may pa oras kayo ngan. Eko marine magkapampangan. Mga pampangan kayo adyang nuka rin ko pamunta. Dakal po salamat.